Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Форсатка төгәл бәяне биреп утырабыз, яме. Шуннан соң без жюри членнары сезнең теләкне искә алып, үзебезнең җиңүчеләрне билгеләячәкбез. Иң әйбәт судья халык менә сез. Шуңа күрә башлыйбыз, яме. Assalamu alaykum, hurmatli German suyushi do'stlarimiz. Oltin tovushqa, oltin oqsharlar belgisida qatnashuvchi ming egalari. Xayrli kech, hurmatli do'stlar, qatnashuvchilar. Kechlarimiz nurli, tarazalarimizda har shoq quyosh bo'lsin. Nihayet dostlar, doklarım bitken minutlarda kelip җитте bit. Kim ekan ул oltin tovush иясе? Oltin oqsharlar qaysi бәхетленең иңенә ышып кунар микән? Менә бүген шушы минутларда 342 кеше арасыннан сайлап алынган 32 катнашучының берсе генә бу бәхеткә ия булачак. Миңа калса, барысы да бәхетле. Чөнки алар сәхнәгә җырларын гына түгел, үзләренең хис-тойгыларын, күңел түрләренә яшереп тоткан тирән моңнарын тараталар, хыялларын тормышка ашыралар. Бүгенге бәйге талант, мәхәббәт һәм иҗат бәйрәме. Без башлыйбыз. Әйдәгез, алкышлар биргән дуслар. Һәр катнашучыга сездән көчле алкышлар. Canıma, sarı yaprak bulup gözlerime, akkar bulup salkın kışıma. Kütmegende kildim, sizdirmiş ekildim. Sarı salış bulup sızlanganda yürek gazapta. Kütmegende kildim, sizdirmiş ekildim. Yukarıga tağın ürettim, soksuzluktan. Ernip yılasam da, min dirilip, sıyılıp, kaba dirildim.
Siz koylarga meni şakırasız. Min bitinde hazır bik yaşlığı. Zor yıllarga bit başkanımın günü. Күңел hazır dünya yaman жия. Yürekkayım yaşау дәмін тұя. Көргенлерін шүрлей бір йымлаққа. Шақырса да хыяллар йыраққа. Yollar, yollar, min hazır әкрен, білем yaşау дәмін һәм қадірін. Ашықмыша барам yollar білән. Чөнки юлның күккә тоташқанын білән. Ашықтырмағыз yollar. Listening
Қайтқанына күту өзі бозақлы да өзі ләззәтлі жаныма саф сию уты тұтып тұтырам күту сағатын мен күткәнні білесің сен шул бір ул ярату соғыну рәхәті сүюнің ләззәті ей ләззәтлі бұл күту сағаты
Dostlar, güçlere bakmışlar belgileyiniz. Sizin aldığınızda Altın Tavuşqa Altın Akşarlar Beygisi'nin Tiyatral Tavuş nominasyasında jingüçüler. Alkışlayınız, şimdi Batur Bey'e birbirine. Arkadaşlar, hürmetli dostlar, jingüçülerini Akşarlar Neşriyat Yurtu'nun general direktörü, prodüser, rejissör, jırlar avtoru, Yıl Xotin Kızı Beygisi'nin jingüçüsü, Tatarstan Respublikası'nın Orkasıngan Matbuat Kommunikatsiyalar Hizmetkari Ruzile Hasim Kızı Sayfini kutlayın. Endi birinchi bo'lib chiqish yasagan jurshimiz Ramziyaz Xatullina Boltash rayoni Sardik ovuli 61 yosh. Ko'z nurim jiri bilan Sharif Bitkul sizlari Ilgiz Zakirovga. Шылайық Нурания Ғилметдинова, тіләші, ұлы Нарсы ауылы, 61 яш, біздің көңіл жыры білән Эльмира Шарифовның сүндәрі Илгиз Закировкайы. Найля Сабирова, Апас районы 60 ауылы, 43 яш, мәхәббәтін шексіз сағыр жыры білән. Қадір әкәтіні сүздәрі Илдар Нұғымановке. Жеңушілерімізге қойнар алқышылар. Бекзір рахмет. Міне күлләрін, міне достар, шылай матур иттеріп башланып кетті бәйгіміз. Сізге ашылмасын бұлай өзі? Ашылмы? Кіші ғымыры шу қадар қысқа. Әйленіп қонарлаған нәрсәдір оларға да үлгірмейсің. Уза да кете, шулай бет. Білім алу, ғайле құру, балалар өстіру, қиялларны тұрмышқа ашыруға вақыт та қолмай. Қазір сәхнәгә бір башқарушыны шығарам. Қиялларны тұрмышқа ашыруға бір қойшан да сын түгел деген да ол міне бүтін ішін ташлап, Алтын Тауышқа Алтын Акчарлар бәйгесендә катнашырга уйлаған һәм бик дөрес эшләгән минемчә. Hürmetli dostlar, sizning qarshingizda bәйгенең иң өлкән җырчысы номинациясендә җиңүче Сарман районы Искеймен авылыннан 95 яшьлек Фатима Гайнова. Яшьлегемә кире кайтыр идем җыры белән. Әхмәт Ирекәй сүзләре Илдус Якубовки. Фатима би иң якын кешеләре белән, балалары һәм оныгы белән алкышларга лаек. Бик рәхмәт. Tema
Fatima Amina Kutlavichni yaratgan jirshimiz Tataristonning xalq orkestri Abdulfat Safi sahnaga keldi do'stlar. Kuchliroq olqishlar berganiga darrov yetib olqishlar. İnşallah tanızlar. Rajab, Mine Fatima Baba neçe yaşıydı? Birinci turda 96 yaşlık ikinci turga endi kilmez deb o'ylagan edim. Saramandan Şallada bo'ldi ikinci tur. Mendan olda kelib o'tirgan edi. Deyman. Hozir anda jırladı, qaytib ketdi. Endi Qozonga chaqirgan edim. Anda bularga da chaqirdim edim, aytdim bunda hali kela olmas dedi. Endi munda tushdim, munda kelib o'tirgan deyman. Mine Fatima var. Mine bu yaşamının təmin bile qırğan. Mine şu şeyde o Tatar xatanının, Tatar xatanının ilikkisi hem hazırgisi. Mine ilikkegi zakalka.
Білесізме, көресізме, нешік сәхнеден тұрырға керек еме. Үші жырларға керек, шығып қына басып қына төгіл бейтеді. Міне жырдың бәрі-бірі үш куплетіні жырлап шықты. Шаулыда ол жырлады қушал олым жырын. Міне нендей внутренний күш стержен нақ еме. Суғышқа қатты буын еме, суғыш вақытында нәрселер көрген енді. Ondan соң неше ел башлықлары өлі бітті бетенде еме. Неше буынны алыштырған Фатима апа. Шуңа көре ескерткіш. Мен айтам, қазір Шаллыға келді, Қазанға келді. Қазір менің өзімнің концертларым Уфада, Қазанда. Мен айтам, Фатима апа әлі нетеміз ме? Ұшамыз ме әлі самолетта? Онда да ол шәһәрлерге де барып түссек, біз аның білен, міне халыққа шул хәтле көңілі болар екен. Менің бөлегім бар аңа Фатима апаға сертификат 5000-лік моторлық салонына. Сертификат ұстар, шынында. Фатима апаға сертификат. Қайда біздің моторларды оқтолықта. Балалар ейсі, онда бұшы болса, міне. Онда отырып тұрма деген еді. Міне бит көңіллер бұтарып кетті. Бөлеклер. Афарин Фатима апа. Бек зірікмен. Тама бір қат күшті алқыштар берген сұрайдыңыз. Қазақстанның халық артисті Ғабділфат Сахир. Мына білесің білгерек, мені де шындай жыр сөзілі, жетіз, қортайыны білмеген әбилер бек те сұқландыра, менің де шындай әбіл боласым келе. Жырлый тұрған, олық жайлаған. Мен болса халықның мәхәббәтін һәм хөрмәтен яулаған халық артисті Ғабділфат Сафиннан бүлек алу, bu инде онытылмаслык зор шатлык. Шулай бит, килешәсезме? Инде килешәм. Транслар бәйге дәвам итә, матур бара бит. Әйеме? Ошыймы сезгә? Безгә дә ошый. Дуслар, сезнең игътибар иткәнегез бар микән? Менә күк йөзендәге бер генә йолдыз да юкка чыкмый, сүнми. Сер нидә микән, Гөлнара? Чөнки әйтәм хәзер, чөнки ул кайчанда булса бер үзенең йолдыз булып аталачагына өмет баглый. Алтын тавышка, алтын акчарлар бәйгесендә катнашучылар да шулай уйлагандыр. Һәм менә күпмесенең хыялы тормышка ашты. Син хаклы илгәре әлбәттә. Хәзер бәйгенең халыкчан тавыш номинациясендә җиңүчеләрне барлыйбыз. Сезнең каршыгызда Халидә Вафина юлга чыгам җыры белән Арша Шиканас авылы 58 яшь Гөлшат Зәйнәшева сүзләре халык кие. Алкышлар белән каршы алыгыз әле.
Азизова, Орша районы Өмірәлі ауылы, 62 яш. Татар халық жыры Шымыртым.
Rahmat sizga. Sahnada Oygul G'alimullina, Soba rayoni Izma ovuli, 47 yosh, Tatar xalq jiri, Qorlig'am qora bular. Aferin. Aferin, biz rahmat. Elmira Zahidullina, Orshcha rayoni, 47 yosh. Tatar xalq jiri Sog'inam do'stlar. Sağ
Питрәш районы Бимәр авылы, 65 яшь, татар халык җыры шәл яулыгы. Rahmet, Aferin, Aferin.
Миңа калса йөрәктән. Афәрин, бик рәхмәт. Гөлсинә ханым фанатлары күбрәк ахырсын монда. Бик рәхмәт достар, алга дәвам итәбез. Халида Николаева, Кукмара районы, Зур Кукмара авылы, 46 яшь. Татар халык җыры 2 аккыш. Кошларга. Кошларга. Гафу итегез.
Бәхетегез булсын гомергә җыры белән. Саубар районы Мингәр авылы, 42 яшь.
Рашид Шайдуллин, Көкмара районы Әсән Елга авылы, 46 яшь, киек казлар китә җыры белән. Мустафа Нугман сүзләре, Рөстәм Яхин кие. Тоба авылы, 49 яшь, Ерек Сірі. Иксер Ғаниева сүзләрі Сара Садықұлы кейі.
Qasım Haliullin, Көкмара районы Көкшіл ауылы, 65 яш, татар халық жыры Ақяр ауылы киім.
Sahne артында тыңлап тұрғанда халқым үшін ғұрланып қойдым әлі күнара. Мәйтамындай кішілер барында милләтібіз, тілібіз, ғұрып-ғадетлерібіз бір қайшында yoqqa шықмас, иншалла. Міне алар, халық жауһарлары. Алтын тавышқа алтын ақшарлар бәйгесінің халықшан тавыш номинациясында жеңушілер. Alkışlar! Hamidənin əlbəttə bizning jimishlarni qutlav uchun sahnaga o'zi da Grand-Pri'lar olgan bizning yaratgan jirshimiz Tataristonning xalq artisti Rustam Zakirovni chaqiramiz. Hayırlı kеш, hürmetli tamашçılar, hayırlı kеш, hürmetli Алтын тавышқа, алтын ақшарлақ исемлі конкурсқа қатнашушы біздің конкурсантларымыз сізді шын көңілдеріне шошы сахнада матур етіп жырлауымыз білән тәбірік етесі келе, барғызда молодцы. Бұл конкурс бірнеше турда өткерілді, Қазан шағырында баштанданың бірінші іліші анасың екінші туры жылай Арша зонасында өтті, анасың Шалға зонасында. Енді біз біргелі бұна мені өзімнің ұлы рахметімді білдірәсі келе, Рузила білән Ғабдылфәт Сафинға шушы мәртәбәлі конкурсқа мені жюри әртасыйды чағырған үшін рахмет, мені рышаларды өтсек, доверие еткені үшін бізі рахмет. Шен көңілді бұна бір шыршы ішінде ұялан тұрған түгіз, сізге бұна біздің татар халқының мұңын. Енді мен өзім ана конкурста тыңлағанда да кәне, мен сіздің көп өзге қарап сұқланып, бүгінгі күнде өзімнің жырлауынан ұялап отырды. Бек зор рахмет шын айтып, матур етіп татар жырларын башқарғандар үшін. Олға да бада шуша жырларында біздің татар жырларын пропагандалауына өзіңіздің жерлікті, район жерлігінде дәуам етіңіз. Әменде мына шушындай конкурслар оша біздің республика ил көлеміне шығарған үшін сізге бек зор рахмет етесі келе. Қазір айтаңыз білеклерімізді тапшырайық. Ең бірінші болып шығыш жасаған жыршымыз Фарида Вафина. Xolida G'azizova. Aygül Галимуллина. Elvira Zohidullina. Gülsine İdrisova. Xolida Nikolayeva. Lara Mubarakshina. Rafiz Shaydullin. Razia Yakupova. Qasim Khalullin. Hürmetli dostlar, ilgi sanattan bir alkışlar bilen alanına uzatılıp kalayım. Bek zo'r rahmat sizga. Нәрсесі мұл мұң. Меніңше мұң тышқы бизектерге мұқтаж түгіл.
Ona bir nindi istemeler kirek mi? Ol, kömünde bulurga tiyiştir dip olayım. Mığın jırşının tışkı kıyafetinde, gövdesinde, ruhunda. Hazır шығыш ясайшақ жыршыларыбыз нәқ шундайлардан. Сіздің алдыңызда тамашашы мәхәббәті номинациясында жеңушілер. Рәхим етіп қаршы алыңыз. Люция Рәхимова, Қазан, 41 яш, шиялер жылы білән. Хаминді боянда Керам Сатиев, Татарстанның халық артисті. Yok mu? Әлі тұлды? Рәхим етіп қаршы алыңыз. Яңа номинация. Әйі. Егер
Бейіз рахмет сізге. Енді хөрмәтле достар, катнашучылар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, дәвам итәр алдыннан бер кечкенә генә сүзім бар еді. Енді ғафу үтінәсіміз келе, дұрыстан да бик дұрыс болмады. Сценарийда язылмаған деген едім, ләкин бұл шын дұрыстықтан біздің хата келіп шықты. Біздің хөрмәтле дахи кешеләребезне әйтмәгәнбез. Татарстанның халық артисты, бүгінгі аккомпаниаторыбыз. Минем сөйекле укытышым, яраткан укытышым, ғафу итәрсез. Кирамовы Сатиев! Әдәгіз ең зур, ихмас оқушылардың бүләге тегәрі Енді мына шынды Йөрәктә қалмасын үшін ғафу итәрсіз қарыш. Мына яш баш шыққанда кеткен бұл ең мұхимі. Сұм болса да ұлтымсың. Татарстанның халық артисті Кирам Сатиев. Гармон бұлнарын таратушы біздің ұстабыз. Biz endi avvalda davom etib sahnaga chaqirasimiz keldi. Mingnur Sadiqova, Sabar rayoni Shamardan avli 66 yosh. Sibila Shashib Tatar xalq ijro.
Büyük rahmat. Şimdi biz devam ederiz. Sahnemiz turunda Rezide Yudina, Yarşavlı şehri, 50 yaş. Bir yılğanın 2 yarım tecrübe bilen. Fen Nursen sizlere Söhbet Şuanayev kıyım. Rahmetiniz.
Алексей Анатольев, Фазан, 69 яш, үкелесен әйді үкеле жүрі білен. Бұла Юнусов сөздері һәм киір. Баянда Кирам Сатиев. Дәуіс. Yalnız uzman yazlar, sinsiz akkan damlar, Köngüllerge kürgen kızmalar. Anadolu'nun inde yaşlı sigen yarlar, Dünya meşakkatı öğütüler. Yıldızı boğdu, sınırlarına bağlı. O sürü sündü adına. Üzgelene üzek, dik bir günetine. Ya Hıdayım bir şey sabırına. Dik koygalar bilen düleme.
Микола Березовка. 62 yaş Selin jiri bilan. Ilsiyor Tumanova sizlari Marcel Ivanov kuyi. Tatar xalq jiri.
Orşa, Яңа Кенәр, 54 яшь, Сине көтәм җыры белән. Алмаз һәм сүзләре Рөстәм Вәлиев көе.
Nuriya Nizamova, Qozon, 69 yaş, sandoqashim, go'zalim, Tatar xalq jiri.
халық жыры. Тамашачы мәхәббәтнең яучыларны котларга сәхнәгә Акчарлак газетасының баш мөхәррир урынбасары, журналист, җырлар авторы Эльвира Флюнны чакырабыз. Һәм инде беренче булып Рүция Рәхимовага тапшырылачак. Татарстан Республикасында узучы Алтын Тавышка, Алтын Акчарлак халыкара җыр бәйгесендә катнашып, финалга үткән һәм татар җыр сәнгатенә керткән өлеше өчен Рүция Рәхимова. Сезнең алкышларыгыз Мигнаур Садыкова. Резидия Юдина.
Азим Сибгатуллин. Гульсым Галиева. Гульсина Садыкова. Надир Шакиржанов. Нурия Низамова. Аминдус Камалов. Dostlar, tağmır kat kışlıydı, alkışlarımızı geri geriyle güzeli. Hamid elbette şulşam alkışlar bilen bizalarını uzatamiz. Bir söz aytasım kelgan edi. Dostlar, aytagizlar bir 10 minutga teneffüs yasab olaylik, yoraymi? Точнымы? Татарлар aytmishlar. Aytagiz, 10 minutga teneffüs. Nişi keyifleriga dostlar? Yanıtı bulgamaz gına. Aytagiz, azrak jiylik, o'z o'rnlarimizga o'tirishik. Mana men aytaman deb belgilar bo'lganda begrakda shavin deyman. Shunday belgilar, shunday belgilarda kishiga olg'a borga stimul beradi. Mana o'zimning da allaningki ishlar ishlisi kela boshladi mening. Endi ishlar ishlisi keladi. Turib turamiz singillar. Mana bizning zalda hurmatli juri o'tiradi. Ha, shularni e'lon etasiz keladi. Ularga da olqishlar bergan do'stlar, aytaylik, kuchli olqishlar. Jir san'atining butun ishkaligin, og'irlig'in, motor ham boshqa yoqlarini bilgan zotlarimiz Tataristonning xalq artisti G'abdulfat Safin. Tataristonning xalq artisti Rustam Zakirov. Tatariston Respublikasining otqozongan madog'ar ham mas'ul kommunikatsiyalar xizmatkari Ruzila Safina. Agarda jur tinglaganda sen ishtangina yig'laysan, butun turmushing ko'z oldidan kelar ekan, demak u jirshi ming yasi. Ayy, her jirshining o'z mingi, ammo Rabbimiz mingli tovushni tilagan kishisinagina mo'l etib bergandir mug'ayishlar. Dürüzgünlere. Universal artist nominatsiyasının jinguvchisi Nurdaniya Nizamova bu arayını Tübden Naratbaş oğlu 59 yaş odaştım jiri bilen. Nuriya Izmailova sizlere İlham Hismatullin kiyi dostlar. Aşık
Dostlar, bayanda Ilgiz Zakirov. Жеңушіні құтқарға сахнаga eng matulliq studiyasi direktori, xonalar kvalifikatsiyali kosmetolog, Toshkentli xotin-qizlar klubi a'zosi Elza Davlatbayevani chaqiramiz. Xayrli kishlar. Sizning tovushungiz meni bek qiladi. Sizga 5 minglik sertifikat bilan aytaman. Motor bo'lasiz. Aferin. Rahmat. Yoshlar sizga. Big rahmat. Qutlaymiz. Ayya. Bizga ham qatnashasizlik. Ayya. Eller indi talant iyeleri bardayını bizim Tatar halkındayım ve dostlar. O'zi shirli, o'zi o'yinli, o'zi shiver. Qovshab ketdi meni turibdi. Men aytam o'zim olib boram, o'zim olib qaytam. Bular nechik so'm kostyum? O'zing shoyarasiz, o'zing kulasiz menga. Turibdi endi, o'zimni aytmang biroz. Nechik so'm bular kostyum yorig'inami kostyum? Botinkalarim ko'rinami so'm? Maqtamiz endi shuni. Прическа. Krasavchik deysiz. Прическani 2000 ga yasatganim. Mana shulay. Yara do'stlar, endi olg'a davom etganlar. Narsa aytirganda bilmayman, o'qishlar oldin meni birda aytmaysan, mana bilim shu. Hamida menim shiber olib borishim do'stlar, Gulnara Molla Nurova. Sizga rahmat, o'zingizga davlat o'qishlar. O'zingni maqtardaysan. Hurmatli do'stlar, jurlovchisi bo'lsa, jur manga yashaydi. Vazirlar ustada jur ming kishining umr yo'ldoshi bo'lib qolar. Qiziq, bir yurakka ko'pmi ming ham jur siyomaydi. Ömürleri bo'yi jurmandan ayrilmish yashab, quvvatlanmas tovush nominatsiyasida jenguvchilar do'stlar. Eyda güzel, alkışlar bilan qarshi olaylik. Rubiy Zaripov Yorsholli 79 yaş. Tatar xalq jiri O'rmon.
енді ғұмыр бойы СССР ішкі ішлер министрлігінде ішлеп ялға шыққан кіші, әлі тігі аңды кішілеріні қырыс дейлер, ләкин милдилігін юғалтмаған. Көресің мен ешік жырлайы. Бұлдырасың әқайын. Әлі бұның үстіне ол бұндан артық жыр жазған кіші, жазушы боларақ 40-тан артық китап шығарды біздің Рубиса бай. Сізге жақсыңыздар мен енді сертификаттар беріп отырмайым, әзірек кіна мұнда ақша Рубиса бай. Әмді енді бұл кезілікті әдәм кім екен деп біле тұрғансыздар енді мен Шаллының мақтабылы гражданы, Шаллы түбінің үліккеге директор елін қадырымына отпуск недайынды пенсиядан дебеттерге қазанда яшым. Мен енді шын көңілден балық бистесі яқташылығы жәмбияты исімінен яқташыбыз Көгәрсі қызы Рузиләге, районымыздың киявы Ғабдыфәртке шын көңілді рахмет етесіп келем. Бұл біріншіден районымыздың татар халқының мәшһүр композиторы Фатхрах Ахмадиевқа ол истәлеклі қабіріне таш қойдыртты. Бұл міне деген айта бет, міне көп кішілерді сахнаға шығарып, оларға рухи трек болып тұра. Шын көңілді рахмет сізге ұмышлар. Сәхнәдә Илсөяр Гафләтуллина Зарипова, Яр Шаллы шәһәре, 63 яшь, татар халык җыры Кошларга.
Бик рәхмәт. Альберт Хабибуллин, Сарман районы Кәүҗиек авылы, 65 яшь, Татарстан минем республикам җыры белән. Нәби Дәүли сүзләре, Сара Садыкова кие.
Радик Нуриддинов сүзләре, Роза Сахабетдинова кыя. Sing,
Bek rahmat. Naila Yusupova, Aznaqay rayoni, 48 yaş, Guljamal, Tatar xalq jiri. Sahnada Elnur Yunusova, Puqmara 56 yaş, Mınglam jiri bilan Fannur Safit sizlari Farid Xatipovga. Onsuz javarda kim çala
Рүзилә Хәбибуллина, Балык Лисәс районы, 55 яшь, туган йортыма җыры белән Зифан Агаева сүзләре һәм кие. Tuhan yurtumuş gel
Түбән Наратбаш, 65 яшь. Сыңдыр шул, сыңдыр жыр белән. Роберт Миннуллин сүзләре Илгиз Закиров кыя. Бик рәхмәт. Бар да үтә, бар да онытыла, байлык, зорлык килә, югала. Тик моң үлми, күчеп буыннарга, киләчәктә яшәп җыр кала. Халыкларның җаны ул моң диләр. Моң диләр дә, бездә җыр диләр. Өзгәләсә, телсә бәгырьләрне, татар җыры әнә шул диләр. Хәзер сәхнәгә кабатланмас тавыш номинациясендә җиңүчеләрне чакырабыз. Рәхим итегез. Алкышлар биргән Усар радио җәле бергәләп каршылыйк әле. Менә бит алар безнең җиңүчеләр.
җимешчеләребезне китерегез. Әйдәгез ялмагыз. Уйлабыкта чыганлар ул җимешчеләребез. Һәм әлбәттә, җимешчеләрне котлау өчен сәхнәбез түренә җыр сәнгатенең ямен, җырның тәмен, моңның сырын белгән халык җырчысын, Акчарлак газетасын гамәлгә куючы Габделфәт Хәйрия фондының җитәкчесе Габделфәт Сафинны чакырабыз. Һәм инде беренче булып Рубин Зарипов. Йокламагыз, алкышларыгыз нык булсын, батыл булсын, чөнки без җимешчеләребезне котлыйбыз. Һәм әлбәттә фото. Истәлек өчен фото. Devam ederiz. İnsiyar Gafiyatulina Zaripova. Şulay sizin alkışlarınız. Альберт Хабибуллин. İnsiyar Sirajuddinova. Әнә тегендәге камера яхшырак төшә бугай, менә теге абыйда. Монда менә инде син. Монда күренеп бетми. Киде төшәләр. Наилә Йосыпова. Elfinur Yunusova. Розилия Хабибуллина. Рауил Якфаров. Бик рәхмәт. Инде дуслар, 32 җырчыны тыңладык. Хәзер безнең жюри киңәшмәгә китә. Яхшыдан тагын да яхшыракны сайлау бигрәк авыр эш булачак. Шулаймы, килешәсезме? Әйдәгез, аларга зур уңышлар теләп калыйк әле. Шулай безнең катнашучыларыбызны, җимешчеләребезне алкышлар белән Затып калабыз. Рәхмәт сезгә. Хөрмәтле дуслар, Алтын тавышка алтын акчарлар проектын оештыручылар белән таныштырырга да вакыт җиткәндер. Проектның идея авторы, оештыручысы һәм режиссеры Розилия Сафина. Сценарий автор, язучысы, журналист Мөнирә Сафина. Оештыруда катнашып башлап йөрүчеләр Акчарлак нәшрият йортыннан Альбина Гайнуллина, Румия Сайфуллина, Алмаз Гыймадиев, Эльмира Флюн, Райнур Ахмединов, Габдрахим, Зилия Салихова, Лилия Рухина, Алсу Аскарова. Хамидостар Элизалия Розилия ханымга да сүз бирик. Рәхмәт Бикзат.
Бик зур рәхмәт Аллаһ Тәгаләгә. Безнең халкыбызда шундый талантлар булуына бик зур рәхмәт. Без шушы оештырган конкурска килгән конкурсантларга, карарга килүче тамашачыга бик зур рәхмәт. Рәхмәт шулай ук минем шушы идеямны күтәреп алган ирем Габделфәт Сафинга бик зур рәхмәт. Рәхмәт минем коллегаларыма, редакциядә эшләгән кызларга, егетләргә. Менә билгеле без күрәбез җитешмәгән якларны, сез бәлки күрмәгәнсездер дә. Моңа инде бик күп вакыт китте, бик күп тырышлыклар китте. Но без барыбер шат. Без менә һәммә җыр килгән конкурсны объявлять иткәннән соң, шуның кадәр 342 җырны без барысын да яратып, менә чын күңелдән шулай итеп тыңладык. Һәм инде зональный конкурслар, безнең зональный турлар шундый рәхәт, шундый йомшак, шундый рәхәтләнеп, менә шундый чын дусларча булып үтте. Инде бүген тагын күрәсез. Шундый зур бәйрәм, дөресме? Аларның менә безгә рәхмәт әйтүләре нәрсә диләр алар менә? Бернинди ялгансыз. Сез безнең күңелләрне ачтыгыз. Менә монда килгәндә без нихәтле борчылабыз, нихәтле менә теге каушыйбыз. Урысча әйтсәң инде адреналин. Шуны кичерә алуыбыз өчен без бик бәхетле, бик зур рәхмәт сезгә диде. Бүген менә кайсы әйткәнемне оныттым. Шуңа күрә менә шушы кичәне рәхмәтне төгәллисем килә тагын әйтеп, үзебезнең бүген уйнаган гармончыларыбызга. Гармончыларыбыз күп түгел, җырчыларыбыз бүген 32 кеше булды. Димәк, иң авыры безнең гармончыларыбызга төште. Хәзер рәхмәт әйтеп башлыйм иң беренче сүземне. Татарстанның халык артисты, безнең танылган баянчыбыз Мөхтәбәр, инде бик күптәнге Илһам абый Шакировта уйнаган баянчы. Аның титулларын санап бетерсәң, санап бетерерлек түгел. Кирам абый Сатиев. Богданов чыккан сездер сәгә бу, Кирам абый. Белектәне бирәсезме? Сайламаларга бик жеңіл түгел, конечно, бөтен кеше, бөтен участникларыбызда бер төсле, бөтен алар бит шуңа күрә бер сайланган, ике сайланган бит инде. Шуңа күрә бәрабер сайладык. Менә хәзер безнең булайында бер гран-при, 3 лауреат һәм 3 дипломант. Лауреатлар беренче дәрәҗә лауреат, икенче дәрәҗә лауреат, өченче дәрәҗә лауреат. Дипломантлар беренче дәрәҗә лауреат, икенче дәрәҗә лауреат һәм өченче дәрәҗә лауреат. Дипломантларны әйтер өчен хәзер Рөстәм Закировка сүзне бирәбез. Бик зур рәхмәт. Инде бик матур конкурс узды дип әйтәсе килә. Тагы бер кат рәхмәт оештыручыларга. Гафу үтенәбез. Без баштарбыз дип уйлаган идек. Абдрахманович, гафу итегез, онлайн голосование буенча. Сүзне китми торабыз, Альбинага бирәбез. Без катнашучыларыбызны сезгә монда олы сәхнәләрдә генә түгел, шулай ук Instagram битебездә, ВКонтакте төркемебездә, YouTube каналыбызда һәм үзебезнең сайтыбызда да аларның башкаруларын күрсәтеп килдек. Менә 14 январь көнне белгән идек, онлайн тавыш җыярга. 18 январьның киченә кадәр бездә иң күп онлайн тавыш номинациясендә иң күп лайк җыючы Сабирова Наилә дигән катнашучыбыз иң күп лайк җыйды. Наиләне чакырабыз. Наилә Сабирова бүген безнең махсус бүләкне күрәбез. Менә ул. Алкышлар дуслар, әйдәгез. Халык яраткан сөйкемле сөяк булайды бу. Һәм шулай ук онлайн тавыш номинациясендә иң күп комментарий җыйган Хабибуллин Альберт дигән җырчыбызны чакырабыз. Аның актив дуслары, туганнары, танышлары. Иң күп комментарийлар язганнар, 400-дән артык комментарий. Күп сүзе булмас.
sizga qolibdi. Mana bunda tag'ı bir motor nominatsiya barlıqqa keldi. Milliy sandovash nominatsiyasida G'afiyatullina Ilsiyer shunday ishtalikdagi gramoti bilan bo'lakladi. Milliy sandovash nominatsiyasi. Mana buning ismida Milliy motor. Qutlaymiz sizni. Musa Güçler'e birinci alkışlarına elimizini şellemimiz. Ezgine kaldı, ezgine. Muzikal bizansiz jırlagan için akapella Yusupova Noile bo'lakladi shunday ishtalikdagi gramoti va rahmat edingiz Noile. Akapella jırlağı için maxsus bir yapışlar. Endi şiratları bizning qatnashuvchilar 3-derece diplomat Habibullina Ruzile. Ruzile Habibullina. 3-derece diplomat. Zo'r alkışlar dostlar eydiniz. İkinci derece diplomat ismi bilan bo'lakladi G'aliyeva Gulsum. G'aliyeva Gulsum Boshqirdiston. İkinci dereceli diplom Boshqirdistonga ketdi. Birinchi derece diplomat ismi bilan bo'lakladi Yakupova Raziya. Yakupova Raziya, alkışlarımız. Birinci dereceli diplomat. Diplomatlarımızdan bir kat alkışlayıp rahmet sizlerge. Bizning hurmatli diplomatlarimiz. Endi laureatlarga kelib jetdik. Hurmatli do'stlar. Laureatlar endi biraz mana no'shitgina bir bosqichga istin degan so'z. Endi bizning 3-derece laureatga erishdi Nikolayeva Xalida. Xalida Nikolayeva. Mana bitu Xalida Nikolayeva. 3-laureat. Bek motor edib qishlarga nazarladingiz. Bek motor. İkinci derece laureat tağım bir Halide Gazizova. Halide Gazizova. İkinci dereceli laureat ismine layık. Hürmetli dostlar, kütken kübük alkışlarız. Uzak tuttuk bile, zarılıp tuttuk. Birinci derece laureat ismine layık buldu Nuraniye G'ilmiddinova. Nuraniye G'ilmiddinova. Birinci dereceli laureat. Oynar alkışlarınız. Endi eng so'nggi jengashimiz, eng so'nggi tugul, eng yaxshi jirishimiz, xalq hisobida xalqning olqishlaridan endi ko'radigiz. Ham umuman ol ayrilib turadi. Yashi 79da bo'lishiga qaramasdan, mana shunday motor, mana yengil og'ilib chiqqan bizning büyük tecrübeli Rubis Zaripov Grand Prix. Alkışlarınız karşılığında. Altın Akşarlar Belediyesi'nin Grand Prix.
Робис Заритов, Гран-при. Достар, дәррәу итеп алкышларга кирәк, әйдәгез. Браво! Әфәрин шуннанда Гран-при 2019 елның җиңүчесе. Алтын Акчарлак. Бұл яшта шошында бик истәлекле зор мәғаналы бүләкне алу һәр бер кешенең өмірлеккә исендә кала торган вакыйга. Менә бу чара безнең милләтебез өчен шул кадәр кыйммәт мероприятие. Бүгенге көндә телебез, милләтебез, хокукыбыз турында кайгырып яшәгән чагында Абдулхан бик зур рәхмәт менә шушындай чип-чиста милли чараны уздырганыбыз өчен. Монда бит эш җырда гына күренми. Монда бит иш безнең татар халкының язмышы турында бара. Менә бу олы яшьтәге бүген башкаручылар, алар мисал күрсәттеләр. Ничек үзебез милләтчә яшәргә кирәк. Ничек үзебезнең телебезне яратырга кирәк. Туган җиребезне яратырга кирәк. Алар барысы да сабак булды бүген. Барыбыз тамашачылар өчен дә һәм башкалар өчен дә. Менә сез тамашачылар кайткачтан үзегезнең уныкларыгызга, туганнарыгызга сөйләгез. Ничек әле безнең җырчыларыбызның күңелендә безнең гасырларга килә торган менә шушы милли рухларыбыз сакланып калган. Киләчәккә дә шулай итеп тапшырырга тиеш. Мин дә үземне менә шушы мероприятиедә катнашкан бер Bilinki gene bir molikula olarak özümüz bahsedip sorun büyük zorlanan tırmışımda, işimde, icadında zor olmuşlar. Büyük rahmet Robis abi, büyük rahmet. Layıklı alkışlar. Hemen de bütün başkarışlarga benim özümün isimden, hem jüri sastafı isiminden bütün qatnaşучыларга жырактан келген барыгызга да бик зур рәхмәт. Барыбызның Башкортстаннан, кешеләр Татарстаннан, төрле җырап җирләрдән. Без инде менә шушындый вакытта ниндидер Тукай әйтмешли, уятмакчы булсаң халык күңелләрен дигән бит Тукай. Шушындый уятып аласы килде халыкны. Һәм без аңа ирештек кебек. Шуңа күрә бик зур рәхмәт, тамашачылар, сез рух һәм дәрт көч биреп утырдыгыз, сезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Буш залга җырлау авырда булыр әле. Әйдәгез инде без финал. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.